Tumini Bhai Troxy by Payacheklo, Karbiango Dormas Council Taxation Department, Silunizan rents under Diopani account Bida Tumpen Pen Etabheta Alongtin Kahumri Dam. So si Taxation Department Pen Inspector, Assistant Commissioner Superintendent, Silunizan rents ACF Pranab Teron, Diopani account Beer Officer, Rajesh Lekthia Tum Cherap Chitu Dunsi, Bangso Kahumri Damasai, Mission Pen, Nothing Sample Pen, Pichung Port. Review meeting long, Karbiango Dormas Council. CM Dr. Tuliam Rohang alangli instruction pensi niltum ladak nang paliglo dakewang nangkok bangke lapui halo je Karbiango arlo kido Etabheta doan alangli tum as per production na ting pen jitu dak Dormas Council fan revenue kipinai la so ting pen alang chingbar besi la so kadokowe palang dami fan sinil tum fanang to iglo asi nilitum pinidak na humri glo la pen thegi glong lo alang litum jitu yearly alang litum almost 15 to 20 lakhs a quantity aita a bricks alang litum production do khalaso production na teng pen langdam pulote ladak midu la pen revenue asapta chingbar dam de lasi nilitum ladak non kewang igbangke alang litum fan strict instruction pitikang iglo within short period alang litum laso alang litum yearly production at pen revenue halada Dormas Council long pajuma dami fanse nilitum instruction pitikang ig trade license issue sia prang same issue ya prang same nilitum langpo lahai paper samoka forest royalty pene lahai piloma pipema lapen alang tum industry same registration domayama Ate lahai tumke kona pendo wang ni tum proper ekdom chini pakanai lason influx dak penda isi batta tiki lasi la bangge kenang solo tum lasi dili media tum phasme chuningri lo je laso bosu tum check chepulon tum ofi tum ki sundui lasi tax that palang kali ba forest royalty pula alang kali kelang ni sondo tum lasi lahai pelo tum iltum 60 long around thing pe iltum kham cheklam long po iltum lasi iltum ta unane boril hai lalo lasi non bank trade license isu se prang samil tum lahai forest royalty pima pipema lake number 1 lo elang ni lapen pinia tax dolang pelorang te laso pider pimate iltum trade license kai isu same kene authority tum same pachini po laso bang Rohagura pen Berta Bangda Pon Lawrence Tekhe, News 24, Karbiango.